Amyano mukulu Musa abakulu baliti amano tulesege moku Shamiru banange tulesege moku mutuyambe mwesete kwa inuma buli muntu aida tusa obubaka muntu aida obubaka bwe iwe yebuli meto ya tukolera mu katale muno Fiki obaibula Musa sembe zayo baina Komanda Fiki obaibula mwide Musa sembe zayo baina Kukomero Mungu ali kuidana chirumati era titwikirisagana n'ansooka nekisa tutifana eri mukatale kukobera muku kubasa kikobero kituufu efaniifo tulina nti okobera abantu abiri bamuki ise kyowaganja mukatale bwe tujja kibaluma kutukiseeteyo nakole baseeteyo سيد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين كاتوندا بيو واسنا ماموري بنابي تواريوي بيسلا مبرمبسي مدافعني كاتوندا ميكاي كانا مدافعني كاتوندا Tunakwebasa ola President Museveni. Tunakwebasa buli lwatwanika emikono kabanja igwanga libamirembe. Twenani olwabyo nabyo n'olwa igwanga lyaife. Katonda bw'atwire munaatiikisa emirembe. Ayongere. Mwikaikalewe kibudu idachi. Mama jati. Nena kwe yanza kuinara. Mugare wa ife abasuuzi bano bali kubona obusungu balina bubona bwona bakati President Museveni ajja mu butalo bw'endawulo yabatambulirwa na vingi fund ale fakatala kaiganga ne batusuubiza tibituuka mama nenda kusabanyisa kusaba tuyambe isekiseza tuyambe ayamba abasuuzi bano babenire vingi fund nakatale kasimbirwe ekisemayo abasuubuzi bano bazirabuzi bano President Kasana babagenyewo mama mugaye wange tuna abakulembeze
byange era mama tuwandiise ripoti yaife tono titale muwandiike twakigemya abakumikumibo basobola okugigemya ripoti ege makakale kano n'ebizibu tuyinabyo basoboliranye banole ebigambo ebyo I want to take the opportunity first to welcome you to Iganga Municipal Council, and I want to thank you for coming as Iganga Municipal Council Central Market. And as you have seen the state of our market, people are making noise because they're excited and they are expecting a lot. Was just welcome, and we are so much hopeful that we are going to have a lot. At this time, allow me to invite the people Zara Diswanga. Hajati, whenever I'm going to come I raise to welcome Sir Olum Kwamani Kotaisi. Sanga empasa okulaka abantu bano nga bali asamanya ibanga inene mwikaikane bakobere bano bakole ki banaje tina myalo tusangairo kubana ni timu yona yona bana la DC neko mukulu tumukobere ensonga na ife ali ulile atamukubakama ali kubaja jakama atakubakama sibaikanga musoke mwikaikane nize kakaire isimama inagange jakutukira kunsonga kuobwire tuzira nize kyamanya atwala amagali mwiganga district nja paka na wandala buli bifo mwiganga muno banzalire mukatale munera mwenkulire mbike ensonga ezimolukiko mukatale muno twaida munga abasuubuzi batuko bantu bali kujja kumena akatale kano government buli basuubuzi bo bona bali mukatale muno babatola ku enkumidity eyo ensonga bwewa bakuba olukunana mukatale muno executive ya katale yagoba nti Museveni alese katale roni twaja twaigulawo akawunti mu banka buli akawunti twagigulirawo emitwalo 3 twavaawo ku municipal council twatayo emitwalo 3 twavaawo chairman wa Central Market mwene okukuba ku lupapula yamungemungu ey'empapula buli lupapula walikuza mutwalo twavaawo ayina executive yagobeta wafula yamugoba ati naija okuwandiika mitwalo 2 okuwandiikira tusa ensonga daife bwetuvaawo buli fayiro y'omuntu chairman wa Central Market eyaliwo saawa eyo sedala yayinawo assistant RDC kato kwengera naye mu nsonga bayita chairman wa Central Market eyatuukaawo yali yawala DCBC ensonga tutwaliwulira bulungi bamusabuza abasuubuzi bankoba ati tulina kufuna chance efuna abakulu olinamukwatamuwayaida ku district baada tati chairman ndojooyogere bwe natuukawo emisango gyaliwo mingi tubanga nakutuka kubalamu tufunye chance ate tunamyalo tuuse wano ife nife abatufe tukobera ebifo mukatale muno era tukusaba ove mukatale muno atati nga chairman wakatale tutumwenda mukatale nga chairman omwivi atali mwivi eyaziiva bona tugenda tulina kitambuza bulungi tulina kugamba baleme gamba nti tubalwana tukiririzanyuza
kati tutandike ekisooka mu parish development model leero tuze kwanja nsonga ku nsonga tumanye omupiyani Museveni yagamba ki yabalimba teyabalimba ani yazifuka awo tutuuke ku solution bambi akatale kafaanana bubi oba mulonda Kyagulanyi kati twagala solution etujja mu bwavu n'akatale kafe nga bakataddewo ekisooka parish development model tekola nnyo ku bakatale tekola ku bakatale okugjako abalimiri simanya biki ate ekusanga ku kyalo gy'ova weba okusanga ku kyalo gy'ova oba parish gy'ova kubanga eri owulira parish kitegeeza kumuluka oba otafuna mukisa eyo ku parish yo newoonojja mu katale tojja funira tekitegeeza ekyo temulina we mufunira muviiramu awo webateekateeka enkola eyaniyoga bateekamu baboda simanya basaluuni simanya babiki era abakatale nemuviiramu awo kubanga mwe temuli mu gurupu ezo simaze bagamba mubagala kulaba ku baboda temugwayo kati njagala tukkiriziganye era tukwatagane katale looni kyekikiri muwulirize bannange mukakkane tugenda mpola twagala kujjako embeerera mu mirembe embeerera tugijjako tutya nakumanya kitegeeza ki bannange ani atutangaaza aye nga tunoonya abasuubuzi tufunyemu tutya because project the government in the DDA ate abasinga ndaba bazzukulu ba Museveni project nyingi ezizze project nyingi edidye aye nga abakatati tufunamu nga bwomenye parish model nga bwomenye emyoga tufunamu kati waidde pogulamu ey'akatale looni ti abasuubuzi b'omu katale balikola ebibiina okwigwa akawunti mu banka central government ebakolesa sente nga badewola ku sente simba wakati babagamba kolemu ebibiina mulina ebibiina bimeka wano Ifaida balinado kakana mulina bimeka ana abo bafere jamani jingo leto muzalamba leto muzalamba jingo omwibi akali mwibi tulina omanya ensonga akatale wama RDC kalimu abantu babiri nize kimanyi buli department yalingamu abantu 10 n'abataano bwe tumala okuyigulawo ebintu ebyo yatukoba ati buli muntu alina fayiro kyamaani akati agireetereku emitwalo 10 tuli kufuna bwe twatoola emitwalo 10 ate bana mwikaikane baana bange mwikaikane ajati bwe twatoola buli fayiro emitwalo 10 ne tumuwa efayiro mbitirifu era alina donesa dino mukoba adireete gano kuba tubaire tukusaba nga iwe pulezidenti bwasindiika afena wano ng'ali ku mpingu kuba emitwalo 10 gyaife alinajo n'ifayiro alinado
amale. Kaya tikakwina nole Masulu bwatu inonole. Kolera banka Ajati, oyo tanokera, oyo muibi. Oyo muibi. Aya tukobere sende daifa huyo. Aha, huyo. Aha, huyo atukobere. Huyo atukobere sende daifa. Ofisi ya DC nika obaida batongoza Chebeka Katale Road n'aba Microfinance Support Center batukoba tuje mu mobilizing abantu bayigule o development groups basobola okuaccessinga Chebeka Katale Road government ketongoiza era bakoba nti project yeyo ejja kuba modo mwiganga na Soroti mama ajati ezira sente debako bantu bakatenda bali kutaka kusonda dabu wabula sente debali kwogera ku debata mu pepa waka Kusana daba somuzi ndiliwa. Oyo musada ini sana daba somuzi. Nababa onona Museveni yabo. Unazo ati Museveni nawa mkoba ati mubi. Oyo muibi. Oyo nakula Museveni ati mubi. Chairman muwa kazindalo atukobere sente daina do mubasa kuli failo yo muntu dilimeka sente twagala ku anti sente zilimeka ngache abanya sente ati ndaba wano manyangi office of the national chairman waliyo sente kati sente wadde ziriyo groups nyingi account wezi sente ziriyo meka group yegulanga account finance festival group yegulanga account ani abakoba Microfinance Support Center yabakantu balina okulenyesa Uganda Revenue Authority era group sidendi ajja group sidendi buli group yasasula sente lyayo damani kwadiriwo wadiga mangani ino nolaja tidoli nado dino nolaja tyatuongerezeko betiba chiri ino nolaja tidoli nado titi chiri ino nolaja esende dai fedoli nado dino nolaja ino nolaja tisende dai fedoli nado njakulagira bakukube ekyo ndi kukobera inzaniza chairman atwala district eno ndakulagira bakukube ino nolo tukobera sende dai fedoli nado identified tumagri failo ngabuli muntu yena wa failo akwede mubaka ya igula wakawo batwira wano mukatale emitwale 10 buli ku failo twadigeme samwene nga tuditale ku account na ali nado nano wansi walikwera aganere wansi mumaze okuteeka yesatu kati ate babagamba musasule emitwalo 10 mwaziwani chamani ono kasi twali wa chamani oyo kasi ne failo mbitili mount buli muntu aba na failo yo failo alina mbitili twamwera ko emitwalo 10 kasi era tukobera omuwendo gwesenda ifudali nado ino nolaji amuwa kasindala tukobera senda ifudali nado nenda kuba
bakakasa basebo nibanyawo nze tibayibanga kuwabula amazima gali bayigula kulisagani buli gulupu yayigulawo ogulupu yayigulawo bebakoba okujesalinga ni Uganda Revenue Authority URSB kulisagani buli gwe bamala kulambula mwena yasasula sente nibe balambula twababa baje bakola ki bebakali kulambula ate waliwo agambike yakulira security mu kitundu RDC buli eyakwata ku sente omusibe alete evidence kubanga we are wasting time with the issues that people have no Nesi buli abala mu ndina yo. Ndakubira ni abala. Si mu ndina yo. Ensonga zino zatandika mwezi gwa kubiri Oweekitiibwa Pulezidenti lwe yajja abantu ne babagamba baggulewo akawunti babawe katale looni ne babasondesa ssente ezitali ntono pepawaaka gulawo akawunti ate omuwandiisi bamuweeyo ebiri abantu ne bakkiriza olw'ensonga bakozi ba bizinesi baagala kapito asobole okubongera mu mirimu gyabwe naye ekireese obuzibu kye basasulira ssente kye bayita katale looni tekibeerangawo mpaka n'olwaleero tebafunanga ssente ebbanga liyiseewo omwaka gukutuse kyokka mpaka n'olwaleero emisolo gye mingi akatale tekayambibwa konna kakyafu nga bw'okalaba ate eno ne bongera obbanyonyonta empooza y'empooza obufere bwe bufere ekisinga mu byonna baddire ssente abantu ze basoloza bazibaddize oba si ekyo bakwate katale looni bamuyingiza akatale bawole abasuubuzi looni bejje mu bwavu awatali ekyo emirembe tewali era kyeyamaani abataka jja bawulira ebyo bye byange ensonga etuluma mukatale wano empooza twakola n'essuka kaaga aye batwongeza batujja tusuka enda aye naye kababitwala kuliya twala ssente me babitwala kuliya kale esaidi aba tetwola empooza tizira mugaso twatuka kaaga batwongeza nafuka kenda aye n'esaidi ababitwala kuliya nivo tubasusulire ssente kale empooza ekola mulimu ki tera okutegeera batukobere oba evaawo eveeko batufune nga bayola ebikaba bene babitwala kumotoka
ensonga yetwesika okuva mu katale batukoba muno okuwa emyoga nga batuletera mu katale keiganga aye emyoga tetugibonangako bakoba ati balituletera sente da pdf aye tetugibonangako ife twali ati kate tulonda aye tubulira mu bantu bene batima beyesiga aye ife tuli bannayuganda abatalya ku sente edo twena tusobola odikola twadiisaayo aye twaba mu katale pdf tufunye myoga titufunye musimu ki kate nga tusayimusabeni tusobola okulunda kale emyene eryange amaina gangezehamulolwehema bana bakulembeze bamwe batuleeterakola obulamu tetutategeera batukuza obusiru asooka bano baida batukoba ati balikwenda kutuzimbira katale abakola tuzimbira katale bananiko tusabanga yatuleeta yeitaano leetayo omulala ekitundu leetayo ina bakwira nga baida batukoba ati balikwenda balese katukodi katale loni ati Museveni yalese ebyakatale loni aye kalikutandire omukisa ogusooka buli iganga mukuba iganga bagire batukuziza obusiru ati kodi leetayo eitaano leetayo omutwalo leetayo esatu leetayo ena leetayo ikumi ate ate sente eno olina okuditwala mu trust banka olina oditwala so tikukoba oti eriyo banka eyindi otagaliramu kusembayo batukoba bukoba ati buli muntu alina okuleeta emitwalo 10 egulupu ebintu ebituluma saawa eno bwe babe bakwati kajati namyala ali kwida batandise tukobanga ati temuba mwenda okwogera mube nebyomwogera aye nga muzira ozira bukakafu era ng'ozira bwino otetandala kwogera ekitegeeza babanga batulabera okwogera ife ebintu ebyo bituluma tuba n'ebituluma aye ife abantu abo abatukukiranga ne bakati tutawogera batulumiriza Tamu na mawulire yena na ndiye amegandu kutoka ukumi kumususula mukubeta birungi bitumunsi bakati yena mtekoze ngaya balabayi balimu zamizo nzaya atunda safana kumudala namba ndi tanaziraba zibwino yatuna gaine sete mtawoni wano aso kana ke kunya 5 da kwandisha mudala eja kuzimba katali tibakazimba yavoko yatuna go mutwalo mutwalo nga bakachirwa ndi 10 adakola katale loni ida sente edo yadizinga ku yadiria ida sente ana chisawo cha sente yatereka kamsa damu ivino ukatale wale ruchusa omukulembeze watu mukulu na tulonde kwa tutumulo nanga ku mwene yero ndaye kaye kuzana kachikoke kutuluma katereka kutwidukiranga sawa ya campaign oti neneti kituluma inda nga tuli mu mbere eneti mwatusindikira abanaziba tunakesete daife bajaganisa katale Niba nabakule batukoba ati amuweyo baja bafunire midala mu katale twavira mu abo group emitwalo 10-15 baje nabakaira babati amabo baja senda abona ayo kupidukiranga campaign keriyo nemale mwategera ke muna abanazi batunaze kuboirewo nekisinga kutuluma Koli. Ona singa ndanya mansa kwina una muke. Twambe kwa bachi. Muke. Na tunza kundanya mansa kwina mukatale. Singa kundanya mansa. Ah, bakobere kabo runde nyamensa. Ona akasize kutundanya mansa kwa no. Yali esente d'abantu tabamba takolachi mwibi yabasete meka amera ko tadewo edi kwesera sente mitwale ingeno abe ibi nabo Nambanda mchisawe mwibi ebitwala ikimujeze Hey!
mutwalo buli ayagala okufuna sitampu nga bwagwati Niggas pocket. ajikwali mulekayo bannange abaana bakalo